Abusuafo mema good evening. Ene Asante Kotoko ne Abrante efe ne se Joseph Abro etinkwanta omapai. But you betime follow, betime so like, betime so subscribe or YouTube or comment about comment section about this guy Abrante efe ne se Joseph Abro. Ne no Asante Kotoko ene Abrante no apart ways na entie ba ne pa kire se Abrante no omohwe ne suban bi a oda na dia. Deso mu ja Abrante no se Abrante no enkoso enka Asante Kotoko a emmoa emma Asante Kotoko entimi enko nanim sa enti anase bia entimi ma discipline emma camp enti na eho behia se Abrante fe ne se Joseph Abro ya nanu ya oba Asante Kotoko no na mi se ebia season awiye na ne contract no beba awiye Abrante fe se Joseph Abro na mpanimfo pa kire se nanka ohwe akiri ho so a one samba omo combination e wa akiri nanka eboa papa but mpanimfo so omu nyina saade ne so ema Abrante no entimi entra entina wo se ho behia se Abrante na wo so omu jana kwan entempa amani free Asante Kotoko ekonyesa ebema indiscipline akoso Asante Kotoko bebre because of the Abrante no enyesi no wo ye emma semni adade no emmoa emma Asante Kotoko entimi so entu empon so wo honom na ohwe na no omosi de kosie nenye easy e ka krem komobo owura e friend se Amos Frimpong team manager e ka goto bi nanka omobobo na omdo msaka kan Abrante anso owura yi enso e wo honom ntipanifo transidin ahwehwe nsem no mo se de Abrante eyeye no ase dem 19 bi eyeye no ensem fata se yema Abrante fe ne se Abro atena ho ache se Abrante fe ne se Tinudu some Tinudu so the same issue na enkofo na se Kotoko company for terminating the contract no so na he Abro so the same thing na se indiscipline no edoso e ho pa before am se before mpanifo bi anase bi ekuo bi ebe take decision about omuni pa bi no na say ebia omaka bre that omunya results papa bi am free nipa krona sa asem no efa na ho no ntina ho behia say e wo say eno no etun kwanta epai mpanifo anyina ne performance say ne modimo aya oboso say bia ye mo atena ablepa ye mo atena so a entimi emmoa Asante Kotoko aya all the time no e de indiscipline ebaba team no dia na wo say itimi eja hokwan ama oko na foforo so eba weni ade ampanifo ayeno enedai o Asante Kotoko akachi anase Kotoko asoe nti ene no unhu Abrante friend se Joseph Abro aya emlibe tunu osinaga na kan gini mamu no ene no ampanifo ne Abrante tinton time omawale no agu enso honom na Abrante no kwa na mpaje no mpaje Abrante no se ne contract no kwa ba wie na nya do so oba renew nti aka some few months to go ntina ehun be hia se ehun hia se ye tolerate anything bia betimi bring the team or the brand Asante Kotoko ne down ntina panifo also mu ja Abrante no ekwan amano so efiri ho eko ti Abrante fe Joseph Abro ene no oh hena Kotoko no we are going to have fun with Asante Kotoko. Okay, which me follow, which me so like, which me so I'll subscribe it or comments. I waiting about comment section. No one yet me agree this channel. But my so much team so shalom, peace, bye bye.